Pemirsa ring sejeroning nincapang bakti majang ide sang yang widewasa selami kali wuku libur galungan mewah kuningan para yuwanane keaptiang sida nelebang becek daging-daging ajahan agama tur budayane. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Kota Denpasar Anagung Gede Wiratama Mausang, sekolah ring Bali libur selami kalih wuku ngawit selikur April kantos kalih Mei. Siswa ngawit ngerancing ring tanggal 5 Mei. Manut ide libur galungan miwah kuningan sampun anutin kalender pendidikan Bali tahun ajaran kali tali 4 kali tali selai. Selami liburan inucap usaha nelebang serada miwah bakti majang ide sang yang widewasa patut katincapang. Lianan punika libur puniki sida kaanggen ngelimbakang daging-daging ajahan agama, budaya miwah karakter. Agung Wiratama ngawedarang wenten tatiga pokok sani becik kaician majang yuwanani. Ring jati diri kaping kali nyinggihang kuentenan budaya ring sajoning ngelintangin kauripan. Kaping 3 lebang ajahan agama pina ketuntunan mepari laksana sani becik. Para yayah rene taler kaabdiang sida nyarengang anak alit ipun ring sajoning ngaryanin Banten utawi upacara tiosan ring sajoning nyokong peneleban ajahan agama inucap. Yayah rene kaabdiang sida ngicenin pewarah indik unteng ring pemarkin upacara. Katugesang malih pendidikan nenten wantah memargi ring kelas nanging taler sida kaplajahin saking keluarga miwah ring tengahin keramani. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.